Ikitar atail tungol title mi momon atepan rapahki ta sapol matail tohndoadoahk. Isengokan makaunapan kot kita na atail more puen yang kitrail kapayata pekarin uyala sapol tohndoadoahk. Okay, ka por keme nangka school ka nakaker kamarain yang kitrail me pekar count Jesus the commission masanin white commission to it Qatar pakatar count Jesus kuya yang karusia kan maposon la Jesus ye irangoyo ya ta trompeta okay machay goyo ya ta momolso pang kolpana trompetangko okay para de marseli teraledak kawit kan mapang kawiraila so momolso kan kopanan kolpana trompetakin kauno maweweki an momolso pwukoa uyata trompeta an momolso pwukoa kamaura larmas korosme wandering around gogo selimal nan sampa sa kauno okay so ibang katokela cha kaporobor keme last week week na kiero iuya discipleship te kaskulen trompeta pwegya ko yuko sampal mama sani the greatest commission mapuksaraw masani meyi pakatar sangreng kauno makayuko sampalen ma mongiong anahne kolala motra o yakien kayuko sampal giterin sa ulang portato ran sarawi rakatang kier papa kauno apso may papa kauno ran koros sarawik chakopanon kawawiya cha kauno o celebrate goodness of God o fellowship kautak pananam nampungatay kang kakela katay poson kito kalang kauno tokapanang nantun sarawikan pagchelang kang kakela katay poson apapa kauno ran koros may bangko siya may chumpatak chumpatak disciple do it call out once ni masanen ponpe okay may banda chumpatak munchay matamatawayang maran sombatak nan momotso okay kay deki mo amigos ko saya disciple masanan wayo disciple irailakan me platay idawen Christ so holy butchak sarapin seri aral more set aside and apart aral more kachoror sang morin sampa pwukrapan idawen Christ ichombatak me ko sayan mo kay de titlen sombatak nan momotso na pwukoa okay me kitiang papanan momotso sombatak mo John patak the disciple imis sukuhlsang lale chayban ipsapal kolula weliyakap moren Christ okay when and wewe so ime kaskula toke and so me chay correspond wiyala sapolman Jesus John patak a moren kauno pansansal nan samba kay tekapan morin samba me paung ye sansal morin aramasin samba aramasin punsa sa court me paung ye sansalap morin kauno okay count Jesus kachkido kingdom we nan lang kachkido pun sampawat como yo ngoy pan mampatlo nan weyo okay niya chapan melang ane chakapang patlo nan weyo niya chakasamo Christ at amor patlonger nan weyo count Jesus emen nan markin nan weyet como yo ngoy citizen como yo ngoy trowe como yo ngoy seriang court mamor selipon sampawat imen nan roman ko saya kemet chay miminan sampa kay den getail chon sampa okay mag chay chon sampa tara pungik chay liang pungi tara ngarangi chay biliang ngarangi apso getail mimiselina sampawat palwara chay ka saik mela apa chay kamele la chay kendo chay peren etoke tama ko prangko rima ka school ka wiya wiki ka schoolim disciple ya momon ngoy tron patakman okay iban momourki moren tron patak okay so Koryan Timothy riau bang watakata Koryan Timothy riau o masan kan okay so ibang watakata riau Paul
makasayang Timothy medueta na Tohn patak. Okay, na disciple, na meking kaskuli, meking kasalayang wiyapan itawen Christ kan. Ap kowa na iputak kambake, ke lail ki kalangan mekitail anehki pana, neitail miniminiang Christ Jesus. Okay? O masan kan kekenrong ay kalongki monsong kadete toto ken pil likiyang o lalapang kan mepangkak patakiyang aramasjekan. Okay? Lalapangkan. Lelapak tuecha. Marain. Komu marain man patakiyang memarain jekan. O marain on we pebos way. So, komu tengoy kita pilatar cabang yala Tohn patak. And so what capan rapahki nita Tohn patak. Okay? Liter man te soahng apa-apali, liter kaite kaunap, soahng apa-apali, soahng apalen momotso, soahng papa, apan rongatar soahng karakter, te soahng maur, enaramasta, meka kuyak na Tohn patak. Okay, so soahng siluh kasampal aramas mana, imechaban, mangyegi ismechaban pilata, en wiyata ata. Okay, armas manapan more masanan wayon da faithful, tayo faithful. Character da audapan morin chumpatagapan lalapot nixin metchukichuk. Akot pan likiyang komuyongoy, megot melautsang. Okay, lalapot ni moni, lalapot ni ndayang tapan wiya. Lalapot ni masoja porsang. Okay, lalapot nanchon sarawi aramasman me lalapot karakter. Okay, karakter tayo karakter audapana maur. So audapana maur o koyak te tata. Okay, koyak tata mokan kasaw karyaw kaslu. Audapana maur kasaw kayo makamuyongoy. Pangkolokol niya sa mechapan rapahki nita Tohn patak. Okay, Tohn patak may bang koporoporki. Apan anki sa siluh pwukat apan faithful, apan loaloapwoat, apan available, apan teachable. Okay, tuweta apan loaloapwoat, faithful, available tuweta yai ngoy. Yet ngoy maing, tatong kiniya. Okay, momon kaunabel pan rapahki sa Tohn patak. Chapan rapahki me main da apkatrapuan. Chapan rapahki te tatong me trinamoni sutra taimen. Okay, apan tatong ki aramas me lalapot o available. Lalapot tuwecha akiyang komu commitment akiyang komu sangkaras me kom kasikasang reapang wiya lalapot kak liki. Kak bang, mabang porla, abang wiya, pokita Loaloapwoat. Okay, so available duecha niya chepan mengkaskuli aramas anahne miwasaw pwe mapan suchale te kaskulo te kaweito te information or wrong or te momoed wiya pa. Arya liter man panapolan likiyang pokita esujiyang miwasaw. So apan Mengei aramas man me kompan kaskuliatan puen wiyala sapol momi Tohn patakan apan kinyang mimo apan yang patapatong. Okay, apan patapatong apan available. Yet ngoy maing tatong kinya. Okay, yet ngoy maing. Kamuyo ngoy na nachamaurin so langa. Just chupan matawami ban lau koyak layap yang pwukoa. So, mok chay kikilang kilay naramas, chay bandaja available, chay bandaja asamit chay sujo weweki, ap kichayl men, kaunon tatong kong kichayl. Yet ngoy may, asamit chay ko tomong kaunon Tohn,
akauno kin Mengei nauta songan aramasa po. And so correspond sa may sosa, menasola, yet ngoy mang ta donkinia. Okay? May panggoto niya ay tererias. Okay, so mo kasluwa teachable. Okay, tawag teachable. Songan aramas me menasola. Kom yanger ko sayang aramas me kom kosay sudrala nom kosay po ako sa ichor tersang. Okay, kaitek songan kaitek I karakter en aramas teachable en ma. Aramas me Mengei kaskul. Aramas me Loaloapwoat. Aramas me Pepeyan komu te yeyan komu available mi wasaw. Wasan kaskulo, wasan treno. Porta. Okay? O teachable what ki. Isawasa. Imenasola. Nenela. Wrong. Okay, aramas. Teren aramas ang karakter me ko saya. Autapan aramasa. I aramas teachable man te I aramas me. Kapana po chan dayar. Kapana po sara dayang ugernak. Okay? So, aban, yeah. Apal, aramas me anki unteachable. More me apalen kaskuli, to which a child apalen kaskuli. Someone up aramas me apalen alehdi. Apalen alehdi kawait de lupar. Apalen alehdi kawait do lupar lang. Aramas aman pan Loaloapwoat ye yang komu yo apan. Imagam pan desi ki a karaktero magam kak liki me ito batak mele long komu. And some magam pan kiyangi megot mesto bungi. Okay, and some magam pan kiyangi megot mesto bungi. Inennen la katalela po maso itilwe ba aban miya sa pulmo koporapor. Okay? Sangan chombatak me kambang kiyang megot me uwang insene. Apelian seli chukak liki. So chukak liki. Okay, so kasambal lesson wapoki. Chay bang kayo mangi me principle and kauno sa wukla. Tohn kichela liadunan kapay kichel kita marain wukitala trail more child chapter masamas ren aramas mur chapter asay kitrail. So kayo kasambal atay mongiong imindaga principle and good. We have kauno kan chukak wukla. Isme kayeti o isme kalwadong eparaklara ban sangatroyo po kamuyongoy and wawit nan blessing nan kapay. Okay, so long me matamataw sa koyak matamataw en seri rabanda I anointed sanger ay leaderen anahne. Okay, the ikak pain. En chayka pain and so me leader ban release po ki ekabarabor kin komi. Kom kaker kowayo tatok metwe tatami uya wasama kom miyokan. Amay pan sa alehdi ay release sang ay leaderen po ikokon me anointing te inok sarawi sangi te ay kedi ay koyak laut sangi ria sitin pangin tatok nan morin songan chun tatok wa masanan pumpeyo kenda. Wait, masanan wayo kenda. What goes around comes around, eh? Tama kachay kamore di abang protong kachayin. Machay pitoy kiway sang ministry yo, the momotso yo, the queen yo, buwegyay matawame. Sulara nane raili koyok kakping katranga. Ngay lubugati at connection ay banasa. Mr. Blessing. Palilaut ngo ipen we to talk. Okay, ibang wala lel wayo ngoy keep up. Tempura lamori. Blessing in court can flow. Akin sang pwukoa. Karedam makompil chotoror komanana connect lang megot me laut sang komay. Okay, komanana toka lang megot. Tuwen Jesus amasanim. Kichel merakan ime palwarok chay sa tokotong chay sa chukak maur te kamare tu wa toto
tuweta ningen. Okay? And so what pweki turin solam kokoirta pweki kauno pouring in spirit, kauno katarating ngene, kalkalaw de la wasakoros. Ria turin chon patak pampil koirta. Aprabang kilanger me tiang domoral kan rail, sujano kano indingen rail, samain patang kan rail, resosa yanane choror. Masangan motivo anane choror pweki ay klondiang ramas, ay banak, iben lugador kambay. Okay, porque child, principle ang what mama sani me kapaikin miminan minimin, kapaikin miminan submission, dagot submission. Baik, kola pa. Okay, tu echa Paul kas kuli Timothy. Nana mueyo, ma apan samalar, apan melar, Timothy kapan carry on, kapan udera papali, school in Christ kan. Okay, school in Christ ka ima. Okay, so a passing down. So make us kasi yan ipalingin, may pan men, matawa may kakir kalip ngoy, sujana na ano kay kawit, ay pan lubugala, flow, kabulubuling kapay. Di chay pan men card, chay pan men napapali at chay mongiong, and to it on market David. Asa, kauno salar da dongisol. Okay, asa masamasin ko truder togei. Apo lelanso, me Satan to dongi sol, na markis sol. Okay, Satan to dongi buen, and torment, then we are selias and witting or sol solar ranking and pupol, puegita kauno molpa. Es sapake. So me as an chance the opportunity, and so maukai, kauno maitang. David ang gemela sol niya pakpaki na marki sol. Abos to toge. Tame ako saya is ngoy po yan toge kay diyan kauno. Imimang kakela kayong katrail chun to tog. Chay ba milaw para atrail mongiong nan mwewit nan tiwit. Pwede po maso pang kota. Ngayon Satan mo. Okay, aklapalapan mamorsiling ngayon Satan mo. Kangodi, luwak, ngayon Satan mo. Kamu yung ngoy niya tawiya leader de chunta talk and kauno, chabang kayo para cha mongyo. Okay, ma komkon, me kauno kirkin kamu yan, kowe ye wede, solar yang yapwe, kauno men, kauno ta, uya bang kauno can multiply. Multiply to it a kalaudela. Okay, ama pan solar men yang ukwe kailong gunuk arya muitang Satan and the dog. Ama iban choror lapwe iklanganan mo yanana kola paliala ale kapay ale blessing sang renom leader and kap mockit. Okay, ale blessing ale kapay sang renom leader and kap mockit pogita kenanan chuko ya piramen kola kelep connect la wasame bankin aude. Okay, miaja o lengkot kay ter require tapan momotso. Panso me aral peker ko aral fish and aral kotial ko essential. An momotso mimo aral me kauno kay buidio essential soranana chororla rapang kodo paki aral release iwiapan mo. Okay, and so me release por an focus ran kilang wong at tame kauno apa cha kai buyete na naral minister ran kotoke anana connect la panamprela yo wasakis. Okay, maragam puro to marana na connect la po maso rakele to cha wuda chor so cha parara. Okay, Satan pan and so me taken ko sampane yo umbrella Satan can Mengei attack. Imi ko sampalan chailen weki. Chalanana covering. Okay? Chalanana parora. Pueki parora imi ko sayayar. Kapayo kin sampe wo kodi. I system. I wiapang kaunon.
Chai pan uta chor karasa pa ma pombe uta chor ma and so chai mi pan America ari America par kita non government amak chai men uta chor chai kang chai sui ke America a chapan attack chai so ban nek chai so ban neker marap choyo chai mawar okay ita pil tuan spirit ita pil tuan ni palingen ma ban toror sang pasaneo pwuki ita karapao kai kauno kai pidier megot mekap mekonong wuya ap chama-chaman kekak choror la ya tae wo ministry tebil fellowship apanana connect wasakis kumason aramasaman uta chor Satan Mengei litere toke okay so son siluh pukapan mimeren aramasmana okay puyen yen likiyang komo pwukoa mona ipan kokola kompana anke mongiong me faithful komo Loaloapwoat okay komo available kom porsa kom kiyang patong ka school kan kom wewe on my side okay kom ilikli kom yang towe chuka kale chara masaman mi es iasame sutra kodru lesson kan ngainta kola mission ma pui perki ta tabang kolanenta okay checken masana waya duplicable wat ki tame yasa patak yang laba tame laba asa patak yang laba trompatak okay kai tek che correspondib sapal che la parseli tame men kamele le sonka komurata posotra posanteng nan masanan kot okay so son siluh buka kasluh ban teachable so teachable anso maramas kaskuli komu men wrong chor menasala study watawat memorize itawen pakiseli men wrong abileu anso lupar nenenla te mak okay kai dek lupar chai moler samala yang alayo momotso chai bang ibu I karakteran teachable mo panau lupare sarodi matakla okay po mai pan soja pewe di ai po aklabalap marmas liporai molta aklabalap mo okay mai pan chupe we tingo changala yang alayo lipora pilaw yaw mo lipora yaw mo kasaro wanana mo wegi chai pan kan kamatakola aramas arya pan alayang gitail soahng up aklabalap kangodi okay iwe wen discipline chai pan we are lalel por yeligi wegi soahng ka kai jaga chai pata o we are moutor chai giligilang gitail chun to chai ban telwe pa iwo mo makauna bang kasaboli gitail ta anointing takot anointing kisakis keidi lipon kauna power and court ban me pon aramasman me Loaloapwoat available mi wasao okay mi wasao anso me sotra makasine nimpam yakasine nimpam available teachable anso makakaskuli men wrong menasala anso makalipore mimita kango kola okay ai sangan aramaso kan kiyang litero o pampila talaba ipampila talaba po kita ansama kalipora ka pil mimiselicha ko porapor literen ko porapor kino po kita kakasalita limpak okay gatilwe pa so yamo mana chaiken pilata neitail tohndoadoahk kayo chai bang cast vision leader man te soni kawit momotso mia kendo mia sapol makai roir chai batang masanang kodap mia kai roir yo makin kamakit puinwa meratan kiki eupin are nituano tohndoadoahk and kauno kai roirana na sansal tuweta kit momotso mesayang Christian Mission Fellowship at kairoir
greatest commandment ko koyo ko sambal imakareta mission miminanat malia lan so koros o greatest commandment okay kokolik o pakatar commandment kokolik nan maturi sa kriya sa lisa kisu kauna masana yang kitel limbakongi okay so limbakongi ka iwe I karaban at kasambal ki ka school pwede chay ka school chay ban pakonga la kauna pa sanya chay wewe okay so ka school to build up luke yang kamu yaleta Christ o ka kairata morin solang po kamu yang ka pakong kauna greatest commission Pidoyewe kalok. So song riawa vision and Christian Mission Fellowship. Ime answer me yaleta Christ we keo main coach kidonya momotso mi banga talale. So kayon momotso me kidonya ma ariansa mi klang aral vision ye greatest commission greatest commandment nang puksarawi inda iyayen men or ngoyang atamo lelmet sudukatarala. Okay, yang Mia Sangan ministry, you got safe non ministering campus crusade. Ong nan church ministry mo ong nan church ipilata CMF poyeki aral kairo sansal greatest commandment kokoli koyo kasambal chailen wiya greatest commission pakatar koyo kasambal chailen wiya miye mission ong nan kono bata Mia sapol machail vision. Okay, so yamu na ipan pilata na ijon batat. Irailakan me pan ronger ya visionen. Irailin ta okay pan yang. Okay, and so mo kenta okay pan yang patron. I count kami so libil men yamo motso. Makom ye yang. A vision o makom utung. I count what the common me child kakta dog pana non-ministry in kona bata. Okay, so sapul matail visionen koyo patak yang aramasip sapal kolula wiliaka. Okay, visionen koyo un kona patamo. Apan mia vision o aramas koros me pan men wiala ton patak rapanosa visionen de visionen material luke yang aramas renaleta Christ ariao kamen meni pana momocho kan rentetok pana pwukat ekak menia momocho mentinta momocho Christ. Okay, momocho me patangi puksarawi momocho Christ. Jaiban minimin pana o jay kalongki rongamawin Jesus ya rongamawin Jesus. Akot tombo gilat bachaikan asatra sutetar. Jailanana kolula wilia kapip sabal baptizing bill. Uwiala sapulmon kaon trumpetak. Okay, kamelele me sansali visionen mo. So ibang kas my vision mumunay pan pilatan ay patak ralakan meronger ya kairoiren kono bata omen patron. Okay, biya mumunay pan rapahki tanay tohn aramasakan me pan men submit wetra eupana. Okay, minimin pana ikak ya momotson ya ay momotson ya mesaken wiyan apo bil pungemen we parakyan iskit o chay bil gakta tok pana minimin pana. Okay, so kom kak yang yo momotso ay bil ka count me o kitabangola mission yawasa pogida kendo de tame pasanen ata momotso de ministry esang atrayo so atakan sulaw yata mekot ap kairoiren dame chay man kotokanan more esong atrayo so chay kakta tok pana. Okay, ikopor keme kauno raising up answer what kauno kam kamare tengene o ye titiara da kay tabel titiara da ba mangi chay le rap rorok pana greatest harmony. Okay, terin so long me ba mokit se jamban ngor seli palia esa salare rati. Okay, yai kairoi kamelele mewi uyawi. So process of someone mararan time. Momona chaipan we are that disciple koyo tame Paul ko say me watakataro nan koryanto material
riau. Esojaja impart knowledge. Esojaja kito achay marain life. Okay, more. Mamasa ng kuotra ko sa yame, mamasa ng puksaraw nan son bueno, winisak siluh. Mako sa yame, masa ng kuotra life. What ki life of amporye, renaramas mana mamor. Okay, may ko sa ya, ayaf life, you mamor, we are just ng kauna kapakiyata. Amasa ng kuotra, more. So masa ng kuotra na sansal. Nan more naramas mamora. Okay, so apan so me. To a disciple memorize your scripture masa nong ko ban sansan na namor imi aban Mengei pilikita laba ban wiyama laba ban golamo laba ban pogida living word. Okay, one masa no wiya sansal abang kiyang leader mano koporapor. Okay, putame asa ekaker kilang awiya memor nan more naramasa tuja look at wayon that reproduce yourself kahit physical ma olo lipopot wende bana uyata seri reproduce mo ningen okay tame kamangi te tame kam kamelele tame kam asa abang porye nan more niralakan medi tawen kamay. Okay, may bang ko saya ngoy chun sarawin Christian Mission Fellowship Ponpe. Okay, ngoy ba na sayar laba asa mama. Abang kapurya mo ima abang sasa. Okay, po kita. Kay de ka do chamen ko sampalap tama television. Tama chay kamel, tama chay gunwiya. Okay, abang transform abang autelaro wugdala member ko. Iwe wen living word. Masano ban so jaw yaw dot ma abang kai buyedi arma yes sayer yamona chay mamor chay kamelelen mamor nan Christian Mission Fellowship aga godun damak chay chun sarawya kamelel te amuyuya wuksang abang kopriyamay. Okay, so imi ko saya kitrail son wiya da trombatankan aramasakan medi dawen kitrail aral kamelel aral market aral kairoir aban songotroyo. Okay, iwe wen kauna masanik chailen wa toto. Arka sampal kamyong ayan mia sapul matrak kendon nan tame chakatokotoki nan morin solang waban in line aban line upang kupurang masanang kot. Automatically kupurang koto wiyata toke retail niya chay kapayata. Okay, iminda kami piliki dan sama kauno wayala nan sarau me yeyango ime wayala ischo rapahki ime katkiyola wasao ngai ronger rail kairoir asomera wiyakan laut sangya isa sa chor tuja ayan bil wata kata nang puksarawi ainda iwasa me ban mimia. Okay, niyong panupsapal nga ng coach mimrem kom kak church kom kak kasawi. And so mesotang anang got mi meremi utor kom kakuya. Kom bangkang toke te song te patrong pui momen kumailma. Okay, pokita religion. Tuwecha jailanana kawaitin kauno. I mean, ngayon sarawi when kawait king kitail. Tango kan melaut sang kitay me chestuwe weki. Ngay kang box up my God. Ikang enday momen koten ma. Pui me ya saya kang tolul mai mo manai koten meni kang kai de ki got age po got lau chang kitail got kapagata lango samba kom yo ngoi moi singkat I trawana pakong mo mok tselinan samba apwana pakong kom yo ngoi epak emangi iskita ni makatun wiai kitata. So reproduce yourself mo do it kayo tami ko ya process alan kairta challenge buyala trumpeta koyo masano pan sotra masana pan wukitala mora pan wiyala mor masano pan alia lusele masano iyaramaso. Okay, karetama kaprakira chevana same so ke sanliki lale masano wiyalar lifestyle
Koryao tamak child weweki apan sansal ren relakan mapakpaki child. Okay? Chaiban reproduce chaiban kaibuyedi is child ren relakan. Makin pacha-pachong, makin rongorong, makin sukuhlsang. Kasilu tuwecha atail kento aramas meye yang kajal kanren koyokla. Mature and koyrta. Arabang koyrta sana yaral step up o alehda responsibility. Okay, met kakakerian lead kapaka. Met kakakerian minam choir. Met kakakerian kalokong amanaramas nani week. Okay, so step by step up. Ansama kami alehda pwukoa responsibility. Ai koyrtao ai puti. Okay? Jaiban kecil contoh to sabun macai kento aramaskan me ipsapal aramaskan me iti tahu yang kecil na saya lakukan morwat ren koyrta oren ten. Okay? Ren koyrta oren ten. Ten kaitek cengong kecil cengong kot automatically cengong kecil. Okay, so aramasaman pan moir ay wang go travel pan moir ng commitment nan Loaloapwoat chikan me konong wiya. Nan son walus lisa keus lisa kriyaw. Makumail pan paikiyang ay patangkan kumail udan pan wiyala no ichon patak melel. Okay, makmay pan paikiyang ay patangkan Jesus me mamasa niyang mensuso ko. Magmay pang paikiyang ay patangkan, udan may pang wiyala na iton patak melel. O kumail pang tete kitame melel, o me melel o pang kasalataki kumaila. Tame melel ye masa ng court. So magchay pang paikiyang masa ng court, palilaw na chay pang wewe kila masa ng court. Chay pwegi chay wewe ki masa ng court, chay pang mamor na mor mesola pound, mesolari taiti. Okay? Ayo wiya kapakap peneu pompe medueta kaklang lata sa mosan ngen saudi di tangrail ngayon tangrail ang sa misay chia alehda Christ bilkiniyan so mauna niyape. Okay, kukusili jo lipo masape apan so miya asalar masa ng kodro is ngoy ma Christ wiyayang ya Satan to may sukaw ti tata me kakataka po ito. Okay? Tami song-songan ninda bang kopriya may John sarawikan kak pwukoa nan momotso apwegi socho wewegi masa ng God o manaman ng Christ may yingen sarawi. Okay? Chay ban mimi chanan mauren itaiti pan butungan trepel. Masa niyer chay bang wewe kila memelelo tayo melel masa ng kot chay bang wewe kila pwegi ya chay paik chay bang wewe ki so paik kiyang masa noa real tuwecho wado manaman ba re child may ban memorize aude ngay lama me yasa masa no ika code scriptures isak samayoran ap socha paik socha manamanen asa scripture ko. Okay? Pwede mauro miminan paik, power and quarter miminan paik. Okay, so asata, so kapachayang wiwuya. Chechuka kilang manaman ng court. Okay? Asawa sa maliyo. So bang kaskuli sabol matay disciple kan, the warang kan, so ne saklima walu. Yet tuan linganan samo. Apan sansalata, makumail pang kapareta watoto. O itu na mail pan wiyala na ichon patak. Okay? Kay dek pwegi go to patapatak ran correspond Facebook wow pan sansal. Wan tami intintao pan sansal. May ka school ke mayrang, ngay son mayrang. Okay? May ka school ke died, ngay son died. May kaskul ki kapakap, ngay song kapakap. May kaskulay wiyakan change kiswasa, ngay parsiman. Himakareda Jesus, nan puksaraw chebang wata katete kap
back toto ngilingelen molong. Pwegera kasambali go wiyapang kaudak sarawin mom aral morkan witing toto. Witing posotang en sarawi. Nanaral soik Jesus rasoik kawitin ngayon sarawi. Okay? So jaga kilangakan karani metipanakan prostitute son sa kaukan karani rail pueta ekoton pogi la ketel metipanakan karetay kalap ko saya yai Jesus wieletelet ni omwanim kami tipanaman rejenata pue membuat longo isawas. Okay? Ekoton rapahki ketai mesalongalakan. So yermen ekoton rapahki chela pudet chang. Jai pen changa sang, pen changa sang. Jai changa Satan. Okay, ma kochton rapahki ketai ngoya sa meitipan ipan changa. Pan changa tong. We ime I answer ekoton sa wasaya nan sampawat. Okay, so damit chai pekarong wiya tohndoadoahk te tohnpatak disciples chai pekarong chailen patak. So patak so to mimitan ilokaya. Ipatak uiwiya. Okay? Ipatak uiwiya. Demonstrate to try. Kasi yawe ya moma ya kupurang koten o ngay paikyang. Pwema so ngay tohnpatak likam. Imemiyernan. Wasami yap chawatakata. Okay? Nan sone saklema walu. Pang prong watak. Sone saklema walu yet tuan linganen samo apan sansalata. Makumail pan kapareta watoto. O ituan a mail pan wiyala na tohnpatak. So wow pan sansan. Kaite kweki ko patapata kompan. Oh chaki sombatak. So alapimo amay pang kiyang wiwiya ay unsak. Okay? Arangoy, chika jabang kita aramasinda kiniya aptami ka jabang kita Christ pan masani. Unsak. Epatak, ewiya. Okay? So, momanachay pan wiyata sapul machay chombatak te sapulman Jesus chombatak chay pan patak. Chay pan patak niya chay kosaya o patak niya chay momourki. Puirailakan marongo-rongo pil kilikilang kachay rapanalasang. Kachay pan kiyang rail men ka school. Wibes lugayang manaleta crazy wiyalangalang nan wawa sasa what's next tamori. Ka school tame ya sayar ka school ki imapol ko sa yayan timadi. Tame pataki yang uker tame ko sayar ka school ki o ngaramas o Loaloapwoat kan. Pwukat tame kiwi and pass on up kay dek melarem te uderem. Ye ko prango chailen multiply chailen parpasang ni stylen maur choyo maurin solang. Okay? So chay bang kaskuli kan rail kaskul kan me chail kair talole. Okay? So ang koras may kaskuli ku nan Facebook nan video kan itame kamelele o tame wait tolole. Okay? Chay ban kiyang aramas machail peptizin bill kaskulin baptized bill, kiyang ral baptized. Pwukat imechay pekarang. Okay, Mathew isak walu, isak tuwar isak, Jesus masani reng kowe. Okay, so tohnpatak manapan kowe. Echapan mimijo portaran sarawi. Ikatan kemei tohnpatak. Mo tohnpatak pang, tohnpatak kamam ki pwukoa. Okay, porque rang koras chay bang kowe. Masyo kowe nan wawa, kowe sili. Let renam neighboren. Kasayayang limbakan court. Okay? Kaite korusya kamorlari karapan chay kowe. Chamanta par ria isak samalaro. Okay, pompe. Pueki sawewe. Te peiren. Okay, sama raklang to. Chanani kumail.
Laktakwe amail ministry en naniako, sescho anahne. Kota nane. Kota rongiti mempompe toto. Sotran gemor sojo. Are kendoyo me bam back up sang nang kupurang kauno. May ye greatest commission, greatest commandment. Soja atra pilibil de ko sandilale. And that we even that he commanded what ko le kauno ko le konya bakonya. Okay, ban watong kauno I more pakman kit pekan o nanti yang yem bakong got. Sokak bakong got ligen upsapal. Makareta kambang kang upsapal yamomo nompam kapayata ko soneto. Chailen bakong got. Upsapal doja kapurayang kauno tay more. Okay? Amasani chailen kuwi o wiata sabol mawarak. Chumpatak. Ariyay pa, kasampal tami chay kinsuik. Weki chay gak suiga la kapay pa trail. I kapay pan ngoyay panena yo tunay way. Rongamawang Christ. Kareta kom suka ko sa yais siya anahne ko na bata. O kaya ramas po. Kapag Satan, oh my God, katkiwi sang ko na bata. Hindi yang mamahal ng Facebook. Yang muna bang katkila mekot mekay buyeti. Yang momwen. Okay, so cell group. We are sin group sin. Eu riyaw siluh panenay supay pana. Kautak pana. Okay, kosa ya yang muna chayban. We are la tombata. Kay de chay gola sarawran saraw. Ap miya chay fellowship wasa kay. Nana chay wasang kausan kan. Pagita chay be karong. Chay be karong ibruy sa kriya sa klimang. Chay be karong. Chay lengkang kakilaka chay person, especially now. Nabantuwe tramet pagita kauna katkater kodo. Ge chay lengkang kakilaka chay person chay chaban men sugaw tila. Mon koronida ban bebog. O last ta chay ban buya. Kachaylen alehda pwukoa lead. Okay, nang sin cell group yo, nang sin fellowship yo, nang sin home fellowship, nang sin nimon kautang kan, sin nim kan. Okay, met chay lockdown. Chay sa choko ko to im saraw yo, tepil niya chay, uya pang kautak, met chay lan la, chay kingolatra, pakyo na ni week. Ap nan week ko pon, ekak uya niyot atail sela kiswasa. Niyare nani kausap, niya sila kausap na nanti arail, niya pang kausap. So katay liter and momot sokan, atay pwukoa, rapahki ta ismakak lit na ni wasa. When we are we. Ay chamo matay kakolokola chay poson. Uso trakiokila, mong kauna pang katsto po kitak chay lalong o patong, masano, rangkoros. Okay, kupurmak, kamelele mebel ray-lar, apan udiar met, wikalangan kiyang kumail kan, miyayang ya, o ban bilyang video with more. Iyay kabagap, chay ban menitaweng kot, batnan masano, an mongiong, makaw na kupurki. O maing, kaon Jesus, kalanganen kami, kapag nga marami saraw kalangan, kam katun release sapol mamukapay. Gon ay mauray panenay, tunay weyo God, waramasakan korusya, marong sapol mamumasan. Mamia me sumaw, palianta masan sumawan ni marangkaon Jesus. Alehda maula. Lukwariang kot. Bakman kitipam kan masaik pakeo, kamoydang Christ ang maur. Magabil moydang erap pilwutala, nan sailok and maurwat, mia cha anso po mia sapol momoy asngak. Anso yo makom yo ngoy asyas ngak cha kaklukwariang kauno. Ayaban pantala, anso solaras ngak reta. Kareta makom pilikaylap, te mimi po pet pan melar. Ima kayo kasampal ren kauno chailen maur sojuk. Balwara pang kulanan puel, ngana chaila pang kulare. Okay, so machay pan pupunsa sa sapol mo, kamaur me ye Jesus.
Asatra me ko to so chicha. Chailanane so bailang. Lukwarian kotlona na tail mewr. Yip sapalen mo. Ni poson. Chaibang kamelele tami no kidi. Ko di al siluria sak ma chaiban richungong ya chay mewr eban kotlong. Eban yang kachay konokonot. Chaibang watak puksarawe murin lukwariangi ang kotlong chaiban weweki. Okay? Atay katodro kan, tipachay kan me chay chukak maisang. Atay linang kan me chay lasame wang kupurang kot, apso chay kelen maisang. Kau na bang kisan sampuka. Okay? Machay bang pona sayi. So ibang kapaka, masayk pagaw kom luka yung Christ na namor kom kakwuya. Ni tuwen sapol mami. Okay? Kapaka buat tame ako sampalki, away komidore. Pwe kumangkak minimin pana. Maurin kauno en kakotlong lalomuyen. Kalangan en kot makamuye yeyaski lilo toranwat. Ap nganen kot anahne potlong o sawasay komi. Kamakele komita pumurin mela kadek. Okay, kadeken atail maur pon sampawat. Kitail koros samen tib tororsang linganen kauno. Jesus anahne kotto pola. Pome poson lai suchaban mela. Rapanan kemaur sotuk. Okay, so chakapaka. Main count Jesus. Kom kakalasang iya. Iperti sang komi. Ika mele lengo yaramas tepanaman. Ipakiyang komu kom katin ma komya. Witen kiniya ntami. Kom katin katlong lale. Kom katin kaunta ay maur sang metkola. Wiya kiniyola songan aramas makom katin kupurki. Yen wiyala. Amen. O maing siwa kot kaun labalaping komita mamangi. Is manomek lukuryang komunan time weti ay kabagap kompangkatong katoketo. Aramasen reto Lord. Wesen kak payaw daud kabana. Sapol mamumasan kan. Sang niya palte sawasan ngan sarawi. Mekat lunger nanamawr. Nanat mawr. Misapan songon kamelel choyo. Songon wewe ki choyo. Tame sang remi. Sa kaprayang komi at kaping. Kasabat kalangan ng komi count Jesus. Mawiyat kaun at song komor kukulata. Amen.